Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар. Азыр мен Кара Суу базарындагы бытовой техника катарындамын. Духовкалардан баштайлы. Духовкалардын басынан канча? 3800 экен Өзбекстандыкы. Мыналар турецкийден. Неде? Шиваки, да? Шиваки Өзбекстан. Өзбекстандыкы. Özbekistan 3800, EFA var, Türetski. Bunlar 3300'den. Ventilatörü var bunların? Ventilatörü buna da var. Bunalar da var. Bunalar da? Bunlar da var. Kança var? Bunalar 3,5, bunalar 4000 sondan. Litrine karab satılacak. Buna da Özbekistan, Şivaki. Litri kança anda? Bunanıkı 48, bunanıkı 38. Bunalar 36 litre. Bunalar 42 litre. Bunalar var 45 litre. Kaçlar? Bunalar var. Bağları? Bağları 2300'den başlayıp 6000 son geçecek. Buna kilogramı göğrakları 6000 geçeyim. 6000 be. Rossiyskiler değil mi? Rossiya çok Bunalar... ben aytayım desem. Rossiyski çok. Turetski menen Özbekistan. Özbekistan, ha? 6000. Жақшы. Пылесостор қандай? Pılesoslar 2000'den başlar. 2000'den başlar. Eskiler 2000'den başlar. Aha. Қаншаға чейін? 6,5 bin son geçecek. 6,5 bin сомго чейин экен. Дагы эмнелериң бар? Ушул. Мына соковыжималкаларды. Эң арзаны 900'den. Кайсылар? Көрсөтчү. Sokovıжималкалар мыналар 1500'den. Nasıl var? Boş degen. Boş. Kança bu? 3,5 bin son var joğu var içinde masaklar. Blender daha sokovıжималка daha buluyor. Mınalar blender 1,5 bin sonlar. 1,5 bin сом. Корейский экен, а? Блендер 1,5 bin сом. Мыначы? Бул мультиварка бааны тамак пышырат. Мультиваркалар канча? 1300'den. 1300'den дейт. Мыначы барьер. Baryer 1,5 bin. Барьер фильтр для воды. Su filtre. Мына дагы барьер бе? Витек. Vitek sokovıжималка. Соковыжималка ол. Мыначы делюкс. Бул баягындай. Незір? Блендер бе? Канча блендер? 750 сом. Эң жакшысы кайсыл? Сапаттуусу? Сапаттуулары 4,5 bin somda бар, кымбатынан чыкпайбыз биз. Адамдар кымбат деп албайт да. Албайбы 4,5 bin сомдугуну? Эми байлар алса билбейм го, байлар аз келет да. Жөнөкөй эл көп келет деген. Казандар? Казандар 1600'den. Кытайский электроказан. Электроказандар. Утюктар канча? Ütüktör 280 сомдон башталат. 1,5 bin сом. 1,5 bin сомго чейин. Ручной блендер? Ручной блендер жок. Электрический канча? 900'den. 900'den экен. Мына эмне? Бул деле ошо мультиварка. Мультиварка 1800 дейт. 1800. Мясорубкалар канча? Эң арзаны 1,5 bin сом эже. Эң арзаны. Ортодогу. Мына 3000 сом, мына 3700 сом. Российский. Утюктар канча? 280 сомдон башталат, эң арзаны. Канча сомго чейин? 1,5 bin сомго чейин. 1,5 bin сомго чейин экен. Тефалдар канча? Тефалдар 280'den эң арзаны. Мына телевизорлорда суранган экенсиздер? Burası 12.500 сом эже. 12.500 сом. Ötedeki smartphone almışsınız 32 razmerde alırız 11,5 bin сом болот. 11,5 bin Без сом. интернет дағы 32'de 9,5 bin сом. TCL ба булар? Жоқ, Samsung firma. Samsung. Sen ekran içinde. Мына 17.500 сом. 17.500 сом. Мына без интернет 43 14 bin сом. Жаңа экран. Мына без защита. Мына экран простой эле булар. Mınalardan zaştalar var, bez zaştalar var bularda. Mına zaştası mı internet mi? Mına zaştası mı ne? Mına da zaştası mı? Bez internet o. Tuşta yerlik var 25 bin сом. 25 zaştası mı ne? Çok aldı zaştası. Zaştacak. Çok mına 3 bin сом ece. Mına 3 bin 2,5 bin
2700, buna 3000 so'm, buna 5,5 so'm turistik fiyatı. Koreyskiy var 5000, 4,5 so'm turistik ortalama. LG var 4200, bu stakanчиктар var 5000 so'mdan. Yarım markası 9.000. Duşevoylara 8,5. Bu nasıl qancha? 8.5 markası 9.800. Kir mashinalarda tartib bereyim. Qara suvdagi balalarni. 20 bin. 6 kilogramlık Samsung. Almazlı baraban. Bunun garantiyası 3 yıl. Almazный baraban 3 yil ekan garantiyasi. Aha. Bu 7 kilogramlık parovo çıkılmayı güt. Bunun bası 26.500 so'm. 7 kilogram parmının 80 bin. Bu 6 kilogramlık. 6 kilogramlıktan basını çektik biliyor musun? 6 kilogram 20.500 koyuyoruz. Bundan 6 kilogram parmının da. Bunun basını sizge 21.500 koyuyoruz sizce. 21.500. Nasip istersen yazıda var. Qimmatdadi? Biraz qimmatdadi. Dolar götürülmeyi biraz açtı bu. Biraz aştı bagalar. Buna ventilatorlar qancha? Bu vıçkalar 3 Vıçkalar. İki motor mevzundan beri. 3,5 milyon. Холодильник, морозильник surashgan ekan. Azim bekle geliniz. Az. Qani? Jur. Nakon tepede maalesef. Ha bu yoqda seniki? Seniki? Ana, emelarda mорозильниктер 17 ming so'm ekan. 17 ming so'm. Mорозильники. Yok, taburot sizler bunlar qildilar. Zaman Gazовый plitalar 15 mingdan ekan. Bunalar 15 mingdan. Ventilatori bilan. 10 mingdan 16 ming so'mga chayin ekan. Buna sarı mорозилка qancha shu? 100 litreliktin bası 10 bin so'm koyuyoruz size. Mорозильник 10 ming so'm ekan. Uyda qo'yib turgan. Холодильник qanchadan boshlaydi? 8 yarım, 12 yarım, 14 yarım, 18 yarım, 21 bin so'm az bizde şular var. 43. O şu ne 43 bir diagonal. Diagonal 43, 20 bin. İnterneti var. İnterneti var. Защитный emisi var mı? Yok, karşılığı yok. Sapatı qanday mı? Sapatı 3 yıl garanti. Sapatı en güçlü buna. Ekranda hiç tekrar bol koy. Kursanız. Buna o 15 bin so'm. Buna 14 bin so'm. Bu 42. Buna 42. Buna 42, 14 bin so'm. Bez Wi-Fi. Buna Eco Wi-Fi. A bu Eco Wi-Fi var. İnternet Wi-Fi Eco. Buna bez Wi-Fi. Bez Wi-Fi. Diagonal qancha şunun? 42. Buna 42. 42. Buna 43. Buna 42. Bunlar 4 bin so'mdan vereceğiz. 13,5 ming so'm kam tutib beraman. Original bu şu. Ova 3 yil garantiyasi bor. Katta zavod firmenli. İnterneti bari kerak, bu joyi kerak. İnterneti var olsa bilecek. Bari o'sha mana interneti joyi edi. 13,5 ming. İnterneti bor desangiz 13,5 ming. Bular chimnalar. Тоже ancha. tak 11,5 ming so'm bular. İnternet borlar 15 ming so'm. Bilamiz. Asr. Azralar. Bular qancha mı? Bası qancha? Eko bir deydi. Ha, bir deli. 3,5 ming. Buna qancha? 12 ming so'm Android. Android. İnterneti men ekan 32 diagonal. Buna 11 ming. 11 ming. Yo'q, 12 ming. 12 ming. Buna internet bor 40 razmer alsangiz. Qancha bular? 15 ming so'm. O'shani 43 tari 18 ming. Bular Android 9-versiya, yangi model. Şunun modeli. Bular o'sha 12 ming so'm. 12 ming so'm. Bularcha? 15 ming. 15 ming. Qancha diagonal? 43. Bez internet. 43 bez internet. 18 ming. Bunlar 18 ming so'm ekan. Samsung ham bor, LG ham bor. Pultlar qancha? Ishlarimiz qaroqchi 50 so'mdan boshlab 200 gacha. Oldu.
Qancha diagonal o'shuni? Bular 50 razmer. 50? Razmeri bor. Aqchasi 24 ga ham bor, 26 ga ham bor. 24-26 ming so'm. İnternet bardı. Count beremiz, count var. Kim var ekan? Молевой ряд, телевизор, бытовой техника ряда.